Story collection mi yang tabir ba khwai puna makutaram na okseri Manipur nukti phongba pawche singdagi khangat saba maru paw khram ya na paodam jari ahan bada headlines pijari Chief Minister tumna lairanu haina Youth Congress na mahaki gate thin ba horaba matungda police na thingkre gate thinduna down BJP haina lawba horpada security personnel singna sensilaktuna singtholaga president yawnam thamui mari hajinkre Myanmar gi ngamkhai lansilu bani haiba IRP pasne ani KNAB ga na pharaga Assam Rifles sinarakle UNC na Naga taruki khungun lina ba CM da taksin kre thodok asigi case NIA da sinargani YKM san Naga taruk phangjari rally on Manipur Power Consumer Association kham thenga saure miyam smart meter thugar pai yai Mayon gi politics ano wal lawang gi bot ki campaign haure Shutdown amuk hanna sangtokle amuk hanna paw santona pijari Chief Minister tumna lairanu haina Youth Congress na mahaki gate thin ba horokna matungda police na thingkre gate thin duna down BJP haina lawba horokpada security personnel singa sensilaktuna chingtholaka president yawna thamui mari bhajinkre Manipur da misam miyam siram matung phajinduna thokkhiba mari makong thangdaba kaya ama lairakpadagi na haiduna Manipur Pradesh Youth Congress Committee MPYCC ki president Wahengbam anan lusingre Youth Congress ki thomisina hosilaktuna impan gi bauprada laiba Chief Minister YKM sagi banglo gate tenduna Chief Minister amasung Home Minister yauna BJP MNA sing tumna lairiganu haina thong thilabada kanamata dana athingba pibangam haude Youth Congress ki president lusingba thomisina makoi gi piran paiduna down BJP haimna singba kolau sing lauduna makha tana kongjang chakselakpadagi masing yawlaba police personnel sing sensilaktuna Youth Congress ki president amasung thomi sing Chief Minister gi gate mamangdagi singtholaga par matung police ki mauti gypsy da hapna puki ikhang khangawdana high security zone gi manung saliba Chief Minister gi banglo gi gate mamang thokkhiba ngasi thodok asi ngasi nungtin pung ani makhairom tarakpadani tanza sida kadomdagi paisilakibano khangawdraba Youth Congress president anu singba thomi singna makutta placard sing paiduna amasung kholau oina sulauduna Chief Minister gi yot ki apakpa gate tamla saksilakna thinba horki Youth Congress ang sangsini ba kongjang gi matang da President W anan Chief Minister gi gate mamang da paming sing thai su rom no lairi ba misam miyam bo halak na ba matam sida Chief Minister amad Home Minister na kayang kuinam tum dun laiki gi dori ba no state asida run of law laitre kulai pa ba miniten singi makad laiba lenga ama oire lusing busing na pawata bu mitari ngai laminari ba yellow puruk amata gi wakan kandidre idam da masi no mana taga no madi mukregani kongjang da saruk yakiba youth sing na BJP na Manipur tugai bi yaroi BJP na misam hatpa yaro amasung down BJP haibna sing kholau sing hanjan jin lauki ongdolai sing asibu state post ki pasuen singa sensilaktuna Chief Minister gi gate gi singthoktuna par matungda makoi gi gari da hapna puki police na phakraba sing adu Youth Congress ki president oiriba kumbi dagi wahengbam adan kuntra apokpa W Rabindra dilong singkam dagi MD Zabir Ahmad kuntaru apokpa MD Zamanuddin General Secretary ki samtong elangbang lekai digi hisnam Dipu Kungamapan apokpa S Duges President kay samtong Assembly Youth Congress Committee amasung pudray mayom thoiba kunitoy apokpa Nasir Lilong Tamyani makoy mari gi matakta impan PS na case ama FI number 1365/2026 sa tawduna lokot kre case asi BNS ki section 1892 190 1912 129 131 132 223 324 2 329 3512 amasung 35 ki makara register tawduna tawbani hairi harba Youth Congress ki president amasung thomising duty magistrate amagi mamangda puthokadori amabda ngasi khongjang changsinkiba Youth Congress ki president yauna thomi mari police na phajinkhiba thongbu akan mamong yaningda phongdoktuna Youth Congress ki vice president thingujam kirana Congress babanda pangthoba pawgi mifamda makoi mari bu kanisan amata yaudana thadok piru haina phongdorki Naga taruk phajinkibagi rally Imphal gi Paumai colony da leiba Naga People's Union Imphana thasiki kumanga amasung ayu pung 10 dagi horduna lailon Wi-Fi kuki khunda Naga misam tarukpu tha asigi 12 dagi
कुकी टेरोरिस्ट फाजन थमलपी मायोक न्यू सेकोन की ट्राइबल मार्केट की होरगा चीफ मिनिस्टर की ऑफिस फाव रेडी चतुना मेमोरेंडम पुसलगनी हाइरी म्यांमार की ngमखै लासलुबनी हाइबा IRP पासने अनि KAB ना फारगा असम राइफल्स सिलरगने थास की तरामदोदा कोलेन अमसंग कोजिम की थोखिबा एम्बुस की थोदो मतुंग नागा अमसंग कुकी अनिना नाकन अनिमकी मियोय खरा फाजिन थमलकगा हौजी फावदा थादोरक्तबगी असब वाथोक ओइरिङै चेरक्ता म्यांमार की ngमखै लासिनो संगसिलुबनी हाइबा IRP पासने अनिबु म्यांमार बेस तौब KAB की मिलिटेंट सिना फाजिन थमलुबदी थबक हुकदरुरे थोदो असि की मतांग पाउचे असिना फंगबा रिपोर्ट की मतुइन ngasi अयुक पुंग 10 रोम तारकपदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की सासत पुलिस स्टेशन कोनबा संकालोक थेरुंगांग हायरगा सुखंगनाबा रामभोई विलेज हांगबा पोस्ट डिप्लॉय तौबा 10 अमदी 13 सुबा IRB पर्सनल अनि मफंग खंगदरा मांगखिबने हाइरी मखोय अनि इंडो म्यांमार बॉर्डर की परिंगी सासत PS न कोनबा ह्यूमन थाना मना की बॉर्डर पिलर नंबर सामदगिना सामगा अनि फावी मनाक्ता हांगबा सकालोक खेरोंगराम टेम्पोररी रिफ्यूजी कैम्प सत्कनी हाइना थोकिबनी हाइरी हाइरिबा कैम्प असि म्यांमार द मिलिटेंट की जुंटा की लेंगाक लापदगी लांजनर की बलेबा अदुगी मियोय सिंग संगसफम लेरोक लिबा मफमनि हाइरी मखोय अनिना माइकै अदोन सत्क्र मतुंग मखोय की मरी मखोंग अमता फंबंग अमलक्तबदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अमसुंग मखोय की पोस्ट की ऑफिसर अमदी पर्सनल सिंगना मिपाइनरुरे बनी हाइरी मखोय अनि की खुंगुल लिबा होरपदा ngasi मिदावरम पुंग तरु लोम तारकपदा पर्सनल अनि असि 13 असम राइफल्स ता KNAB की कांगबुने खुसिनरखै हाइरी मखोय अनिबु खुसिनरब मतुंग असि निमिदांग पुंग 3 लोम तारकपदना AR ना अमुक हन्ना सासत पुलिस स्टेशन खुसिनरखै हाइरी रिपोर्ट असिना मखा ताना हाइरबदा म्यांमार की ngमखै लानसलुबदगी KNAB खुत्ता तारुरबा IRB की राइफलमैन अनिदु की मिंग थोलेमोंग तांकुन अमसुंग पार्सन अनान कवि हाइरी UNC ना नागा तरुक की खुंगुन नीनबा सीएम तकसिनख्रे अदो असकी केस NIA दा सिनरगनी केमसान मिर तरुण साबा यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC की मिहुत सिंगना ngasi चीफ मिनिस्टर वाई केमसान अमसुंग मा की कैबिनेट मिनिस्टर सिंगनोनना मा की सेक्रेटरीट उनदुना हौजी ओइरिबा लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म मातांगदा खनखिबगा लोइनना थासकी तरावमदोइदगी हौजी फावबो मफम खंगदिबा कोलसा खुनदगी नागा मिसम तरुक की खुंगुन दीबीना तकसिनख्रे UNC की मिहुत सिंग अदु प्रेसिडेंट NG लेहोरना लुसिंगलगा ब्राइस प्रेसिडेंट पौजान गोरमई हाने के प्रेसिडेंट KS पोलियो UNC की वर्किंग कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी AC थोत्सो अमसुंग N अदाली माउ अमदी समसन रेमैन सिंह याउकी लेंगाई की माइकैदना चीफ मिनिस्टर लुसिंगलगा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रोसी देखो होम मिनिस्टर गोविंदास पोथौजम अमसुंग नागा MLA सिंह सुसरु याकी चीफ मिनिस्टर की माइकैदी UNC की मिहुत सिंह नागा मिसम तरुक फाखिबे थौदोकी केस असि NIA दा खुसिनरगनी हाइना होंदोखिबगा लोइनना थासी की तरावमदोइदा एम्बुस तौदुना हातखिबा चर्च लीडर अहोंगी केसु NIA दा खुसिनरे हाइकी थासी की तरावमदोइदा नागा मिसम तरुक फादुना पुक्रा मतुंग मथंगी नुमितगी हौरदना मखोयगी लंगला लंजन खंगतोकनबगीदमक्ता तीबा हुंबा अमसु रेस्क्यू ऑपरेशन सिंग मसथरली हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकी लोइनना हंदगी थौदोक असि हौरकपदगी फाजिन थमलिबा कुकी मिसम 10 बुसु टेक्ता कायदन थादोहनबदा UNC ना मतेंग पांगबियु हाइना चीफ मिनिस्टर ना अपील तौकी कुकी फुरुप की मियोय सिंगसु नागा तरुक की खुगुन लीबदा मतेंग पांगबियु हाइना अपील तौरुदुना मणिपुरी फिल्म असि फगलहनदुना इंगतंप हंजननबा लेंगाक होनरकलिबा असिदा फुरुप पुनमकी मियाना मतेंग पांगबियु हाइनासु चीफ मिनिस्टर ना अपील तौकी ngasi UNC की मियुत सिंग चीफ मिनिस्टर ना लुसिंग बनेगा की मियुत सिंग उनखिबा सिंग ngarang ayuk pung 10 rom tarakpada deputy chief minister losi dikona senapati की तापौदा लेबा हेलीपैड लाक्तुना UNC अमसुंग NPO ना सिंगबा नागा CO सिंगे लुसिंगबा सिंगा पुंग अनिरों वारी साना मतुंगदा ngasi UNC की मियुत सिंग इम्फाल लाक्तुना चीफ मिनिस्टर का उनखेबनी हाइरी शटडाउन अमुहना सांगतोकने थास की तराम अमनि कोलेल अमसुंग कोनजिम द थोकिबा एम्बुस की थोदोक मतुंगदगी कुकी इनपी मणिपुर किमना नेशनल हाईवे सिंग सथरलिबा टुटेन शटडाउन की खोंजंग थेंखांग खरदा सांगथोखर मतुंग असि अहिंग नोंगाइदगी हौरदना मखा तारा पुंग निपुनि पानगी ओइना चथगिगनी हाइरी शटडाउन असि मनुंगदा महि लोइसंग दुकान कैथेन यावना गाड़ी चथोक चसिन पुनमक थिंजिनगनी मेडिकल इमरजेंसी फार्मेसी मीडिया वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी अमसु अतोप तंगाई फदबा थबक थोरम सिंगी खोंजंग असिदा कोनसिलोय हाइरी वारोब कया लेरक सुवारी सानादुन इरमदम सी इंग तप्पा पुरुकनब पुनम होनमी सी वाई केमसान लमदम असिद लेमिनरिब काउलु पुरुपसिंग अमत ओइना नुक्सी सानना हिमिनाबना नतना नमदम सिदा साखोप पुरपय ओइरोय मरम असिना वारोब कया लेरक सुवारी सानादुन इरमदम सिंग इंग तप्पा पुरुकनब पुनम होनमी सी हाइना सी मिसै वाई केमसाना अपिन तौरकली
Wafam asing asi literature gi namda namski tongan ba aiba ahumda state literature award lanthopi thoromda mahana phungdokhibani. Director of Language Planning and Implementation Sindura Palace Compound Laiba MSFDS ki Palace Autotiram da pangthoki thorom ga mari leina Chief Minister Makata na haikibada Corridor na khulai sta asawa mangan ama piri bani asugumba khulai amagi yana maru oiba hiram sta award phangleba aiba singbu thakapa phongdoksari aikogi state si phibam amada leiramadi hojigi sor khara hontorpa horaklabani tholiba irang sina maram oirga state si seminar sauna setting piri gun blockade sathabana nomagi sara talim sing asawa setting pibita natana namnan sigi sentum semilon sing da asawa sapu piri yaring da balere kasu family dana wari sanaraga bakan taminaba nabana hona minasi tangdu laita drabana namsi sakapa porokpa ngamro haiki Paromista si Mr. Y Kemsana Manipur State Lifetime Achievement Award in Literature English ani ko marigi manana namsi sanare aiba miyamna IS kangjam haina khangnaba kangjam ibonda la thoktuna ikai kunaba utki Manipur State Award for Literature ani ko marigi manana thamba ahing haina mingthonba sereng lairiki sangnare bi aibi arambam memsowida lanthoki loinana Manipur State Young Writers Award for Literature in ani ko marina koi mayon nongdam kaw haina mingthonba lairik sigi aiba akoi jam jitenda lanthoki Manipur State Lifetime Achievement Award sida sol ama scientist ama loinana sen oina nupa lakh mari yauri Manipur State Award for Literature na sol ama scientist ama loinana sen oina nupa lakh ahum amadi Manipur State Young Writers Award ki oina sen sol ama scientist ama loinana sen oina nupa lakh ama yauri haina makhata ki yellow proof singi apunba thugarakli basi thenana basem saduna leiminasi Mapan ke sapu amana Manipur ki yellow proof singi apun basakam thugarakli ba amadi ka henba thong satharak ibasi yellow proof khudi mangna thenana basem saduna leiminasi haina Socialist Student Union of Manipur ki president SYM na phongdor khre wapam asingas ngarang siangai lamdaida leiriba village guard sing da tembang pibagi khongchat ta phongdoki bani mahana makhata na haikibida singi isinau singna waraga tamgi miyamna yengdu leigadaba natte tampaki miyamna waraknabada singi isinau singna angama mateng pangba haibasi hauno sani singi yerau isinau singna waraknab matamda khudong sada matamda amari external force thengmina bada khudakta angama mateng pangnaba union asina sem sadun leiri ngasi tembang leba asigumna tongan mafamda satuna angama mateng pangkigani haina phongdoki mateng pangbagi khongchat sida khun asigi hunja singa wari sanaduna asepa mari thamnana basu honaki Rongmai Naga Youth Organization ki Vice President Gaikiram Nung Thangmaina aikoi punna nungsi sanana himinasi amaga mateng pangminagadam ni haiba wakalonda union asina tembang podam village guard sing da kusina bada harau nungai baga phongdopa kanona union asi buthaga phongdoki makata na aikoi amata oina punsin duna namdamista tholeba lan asigi warisin porangna ba honamsi haina sumana phongdoki India ra thajaba thamlubadigi Manipur masoi tare YK Diren Manipur ngam khai illegal immigrants sing amadi narco terrorists sing changlakpa thinggadabadu Assam Rifles ta sinakibadagi thingmadi laidra pokshi army sing hondong honjin mateng pangdu leire India ta thajaba thalubadagi ngasidi Manipur masoi tare haina kokomi gi convener YK Diren phokre wafam asing asi kokomi gi miyeng makhara pokshi war pudak ta lepu kogi terrorists sing gi mathakta military threat ground tau wahang tereki pakom lengang na piu haiduna kameng amadi sengmaidal pangkokiba mifam da mahana phokdoki bani Kokomi awang Sengmai branch na sindona awang Sengmai ACG Development Committee hon amadi nungsuk kamai nupi sama semera paibi na sindona kamai community hon da piano miham phamdona khongjang changsin ki YK Diren makata na haikibada Manipur ge ngamkhai ngakpa haibasi taraiba thabak nate adu thabak sing asi Assam Rifles sinakibadi ningtina ngakpi mahut illegal immigrant sing changchilakbada athing bapigi de narco terrorism na namdam sina na ba phawbada khangsin usinedana leiri India nengana thadok pa puksi war army na tawning bada tawbada ngasi phawbada kanamatna athing bangamdri ngasi Manipur Indiana ngaki sembi bagini haibada hazaru bagi mahini haiki MM story collection miyang tabiri ba khwai puna mapu amuka na khurumjari